Misugapa sakanti Kundan Bosco Media Network na rumchaksoa, anga Alicia Sangma na simang na dali Koborang ko para katenga. Kata Bichongrang, Deputy Chief Minister Bernard ko mamang pangchakagri matnanginga ani jekala. Pala by Kamgapa Crossing Christian College campus ni o prakani ko dakanga. Joy o makachi chimunganyo tumdaka. Har Presbyterian School Ripoy ko state level sapruto kap o dakangani ko mesoka. Chigumagapa Koborang. Deputy Chief Minister Preston Tinsong Media Mandirang Baksa Agan Golpuanyo Bernard Rempu N Marak GHADC ni MDC aro Mekhalia BJP ni Vice President Ngachim adog ni Police Rang Bernard ko mamang pangchakagri galna aro sotna amma. Bernard MDA Sorkar ko aro adog ni skutungshi kornat ke sangma ko Police ni bill ko unggijana jakhalani gemen matnanga wadauri bank pa lekhapunaniyo turani rakapa susagapa ungani gemen. Deputy Chief Minister ya Police Rang ni Bernard ni noko am sandiani ko dakani gemen warachaka. Ya am sandiani ko dakani raniam ni nga ba Koborango pangchake dakangani sa ani agananga. Wagananga ha sorkar ya police ni dakarang na mamang dake bak nangija. Bernard BJP ni Vice President ng unibel chugmo ko jakhalna na andi ba uko dakani palwa police ni kosako daknas ko dewa FIR ka inyam ko jakhale donwe donna manachem ni Deputy Chief Minister agananga ha. Ba upulit ubut pansiat ini utritan man paniam te balevim man hakata po ro platik ko kita IFIR I complain we are there to protect den rai andal alit rai jega yin ong penman bahan apa upulit uang man paniam I think kata kalau kam khulung kena kata allegation kabom no justify te so apply mapi ka common sense te kata bale keren kata swaban rai balevin keren lada beri. Crossing Christian College yan mauplango onga Vincent Pala yan parliamentary member onga wa mongsong pa sukpag pa onga aruwan ya baikam gapa campus ni oprakani ko dakanga. Yo oprakani ko dako mandirang na kachani aru kasrokani onga may naghangal chatro chatrirang pray dap na chol matpagenok jemangan Shillong rango pray na chol dongjachem. Yo oprakani ko dongpa gapa mondolini dilgaparang chalai gapa dolrang aru ski gaparang Education Department Secretary R. Raptap, Eugene Lingdo ar Lamprang Bla Jian local MLA ar mongsong gapa sukpa gapa onga. Yo kitching hikai ki ka knowledge lene ka skill. Nde ben yo tang kitching nang kitching star. Bring yo kitching tai hakar kon haka akor ko burom. Yo kitching hikai namanta hakonu perkom kantan ni Christian institutions bi. Hakonu perkom yo kitching hikai to Jesus Christ hikai ni mulo banlong gibreu ki babha. Kibriu kiba tikbrik tukle, kibriu kiba yarap iwe, kibriu kiba isndon kitching isne. Ginam yo ay kiwe. Divisional Soil and Water Conservation Office kita ya jani khuluk ponga thari ko jowai othom takata aro awareness campaign baksang atani ko dakanga. Ya campaign ko mukha chikurum bo jion kaken uko pangchake ong atanga. Dengthang school ni chatro chatrirang yano kusiong khacha ibak rani ko dakanga. Wamang trikke le kharang ko songdoe mandirang na mukhachi ni gamchatani ko soroko rejumani ko dake aganani ko dakanga. Ye thomani la thabalo oni abachingi Divisional Soil and Water Conservation Office to bot natani ko daka. West Gentia Hills ni ADCP ke boro Divisional Soil and Water Conservation Office ba tiwar chatro chatrirang baksa gopani ko namin dake chisokat na manani gaman kusiong ni agananga. It turns into a gully erosion. Okay? So all this happens, why? Because the soil is not covered. This is not a new thing. This is the thing which has been taught us by our forefathers. So, are you with me or not? Do we have a commitment or not to doing each and every one of us that we will do something, small part, a very small part from our side to contribute to the betterness of our environment. Har Presbyterian Secondary School chegapa onga Dauribang pa state level sapruto cup football tournament kong atanyo Plug District ni school rangko dakani komisoken je koya kujani khuruk thariko Shillong abachingatken school chalai gapa mondolin dilgaparang dengthang social culture organization aro Har songni dorbar baksa wamani team aro coach ko name dakang china aro chisoke reba khan thomani ko dakanga kabam se kambiang eke bro kambiang indre kisha stong but adu kunta undan beno ka komplain kawan nagayang tu kisangi te ngamla ro de bade hange ban reklam depan pau ya king sungu ya king kendai mot king player ki balayale haka district level haka ni superto dibangi lakot nang ya kim tak step hange bagi pempau ya king sungu kita gide ki balaya penglong
Yangi kum ka skul ngin yo kan nikmat dan lain haka distrik. Yan dal na Koborong a niso ka pasakanti kon metela.